Kiebani kitambite muchiko wa mututi Franklin Mwiti oro kwerekana utoturo bwawe na njira itekweleka nyuma yawe kwerekana nikakwiye mirako mutumirio mwauro kwerekana aramwandikite ngwena rieto Pastor Jacob Kiremi Ntorene ya Miori Embe Central kuringana na ntubu muchiyo mututi muthakoyo baruwa nende Pastor ono randikite muthako kibaroko mirimi kaimbere ye kukiawe na mwankanende Pastor yo amwe na muritingo yo ngwe mubaterethera bayikiro mpene ontuburane ndi bakuwa pomba kwithira bukile mekioto kya mwana wo na bakwithira bakiura rwangiro ke batho kwithira bakithia turonto boke nda mono ona kioto Dennis Mugendi aina teto ya Kieba na kau ka kurutwa nyumba nderero ka kuhorowa ni Kiremi ende ni muka yo cia ni kaka na kau mokai kana ga kwera ndari mokai nanda indo te korara kinya motitio mokai ka to wa Kiremi ikiro kia ujuwe na nja ya mwana kumenyekana ta Franklin Mwiti wa ukuru wa miaka 20 uria kwirikana arorairwe ni mutumiria umwe wa ntere ici cia Miori gicone kio bunge kia Igembe Central akimwanda akuya mira yawe oninde the Franklin Mwiti na Mwiti ayogiro nyumba ni Jacob Kiremi na Girainya nyuma yabo omwagilanika atuete mirayo na mwana we bamurire na mwana arakua uririkana mwana wa Franklin au kanyumene na andikitwe ipasta ou indi babitania nyuma ya pasta kuregi mure mushara jwawe na ruamira ya pasta ikwithirirwe itui athuganiria muthaka ou aria baramujire na mwitingogi wawe bamurambura gwe gikuo ntukura yongwa mwana ombere kuwathwa areta baramura baracoka baramuture njirene nini ndaringiro thimu na ntoni nde na bigibigi ya mucio ni ndairira mwana wantu arati atei na mwana amiruki age ikacia na ale goro aronja buru ndera mukama ta bigibigi ego ndera watelo kana kanga kamutano ciao go kangwatele wetureta turandikithe statement kiengo na mwana oyengo auri Franklin Mwiti ne wandikitha statement akiwa Kiremi na Girainya ne baba ombere omura mwanka bathie larali ne na mwana arambire kuthira ore meruke ore askari bambende mutharende muike cibitari statement eke ya kuyulelwa na ndego matoka na mwana ora cibitari arakati na cia mwana otiritwa aekero meruke aguro somikie na njare ne giro rui ira mwana ombere na ukwa atutia jaeji gitagia aki mobujira bwethia bora yura bwethire yura yethia na yura tamenya kila keu lakini batu betu ororo bona na ndaikene no to bwa tueka batu ororo bwa tu nabuo bwa kwethira mwana eto noro werwe na kwa tueka batu njera yorwe di mwana no yo kwingilia no neo batu to kwera thirikari batu yombe ototethia na to sugulikira no to batu to kathirwa no to toriona nara bibio tumeka corruption yo tumeka anto baeta barabe na pia ni baba otungatirwa woro wa Kiremi kuigwa kinana inde na bare bonde kinyamu mukurura ndiata era manto yo muka inde ne ari ende kyo muka inde gato tena oi gato kolombo tete muka inde mo tono te dio to muka yana tono te dio muka yatito muka tono te dio muka inde no to manto ya toriare teketera muntu akoro kana moche na ke na kutio ke to kona tena muka to bela moche muka to mama ito gato gorito nya kende ke ito munene weto na kumere ito manto ya tutirombi kwani na pasta o muthuganirwa kana atongeria baukaria bantu raiji ya Miori Kiengu kana bangi bagiciko kya bunge kya Igembe Central kuwata ripoti ya ikarikare gikuo kya mwana wa Franklin Mwiti Dennis Mugendi Weru TV Ntorene ya Miori wandini ya Igembe East Igembe Central County ya Meru.